Pozdrav svima, pozdrav svima. Evo, htio bih svima vama podijeliti izvrsnu opciju zapravo, gdje možete pogledati kolekcije apsolutno svih filmova koje ste uvijek poželjeli pogledati. Ne samo filmova, nego i kolekcije serija. Dakle, tu su trilogije, petologije ili kako god želite. Znači, evo ga. Dakle, Adams Phoenix i tu idete ova opcija. Idete pod Movies i Box Sets. Dakle, kolekcije. Pazite sad ovo. Znači, to su sve kolekcije filmova. Evo, Batman Box Sets recimo. Nevjerovatno, ali ovo je stvarno fantastično, Znam, nema svih tu, ali ima, evo ga, Cocoon Box Seti. Zamislio samo dva, Die Hard, pazi ovo, Die Hard Box Set kolekcije. Nekim, evo ga, gle. Nevjerovatno. Crocodile Dundee Box Set. Pazi, ovo nevjerovatno. Nisam ni znao da ima 3 dijela. Da, evo ga, Fast and Furious Box Set. Pazi. Final Destination. Nema šta nema. Evo ga samo, znači, htio bih samo pokazati kolekcije serija. Evo. Evo samo da učita. Ovaj Adams Phoenix je stvarno fantastičan. Ok, tu budemo malo morali izrezati. Ajde. Evo ga. Pazi, ovo su kolekcije serije. Evo. Znam da nije nešto specijalno, ali ovo je sve na jednom mjestu. Gledaj. Sve na jednom mjestu, ne znam. Extant, nova serija. Koja bi recimo Cleo, Knight Rider. Čovječ, nevjerovatno. How I Met Your Mother, to je bila jedno vrijeme najgledanija komedija, serija. Mislim, evo ga, fantastično. Evo ga, nadam se da sam vam pomogao, barem ubrzao pretragu. Ok, hvala. Ako sam vam pomogao, pretplatite se kanala, lajkajte, komentirajte. Bok.